ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи печтоби замонро оғоз менамоем. Модари тифли фарду саломат бош, чунин аст мавзӯи имрӯзаи печтоби замон. Меҳмонони азиз, ҳамаи шуморо ба студияи телевизиони Симои Мустақили Якум хушомадед мегӯям. рисолати асосии зан дар зиндагӣ таваллуд ва тарбияи фарзанд буда. Ба фикрам чизе дар дунё бонувонро ба андозаи ҳомиладорӣ хурсанд карда наметавонад, вале аз сабаби бетаҷрибагӣ бо пайдо шудани аввалин мушкилиҳои давраи ҳомиладорӣ ба хусус модарони ҷавон сахт ба ташвиш меафтанд. Бинобар ба ин масъалаҳо рӯшанӣ андохтан, имрӯз мо ба студияи ток-шоуи печтоби замони Симои Мустақили Якум як гурӯҳ мутахассисонро даъват намудем, то ба ин масъала равшанӣ андозем. Чун мавзӯи имрӯзаи мо модари тифли фардо саломат бош унвон гирифтааст, мо мехоҳем ки аз модари солим тифли солим таваллуд шавад, ба воя расад ва ба халқу ватан хизмат кунад. Ва инак меҳмонони азиз, таваҷҷӯҳи шуморо ба навор равона мекунам. Марҳамат, тамошо кунед. Як навори муфассал ва таҳлилӣ, баъдан фикри шуморо вобаста ба ҳамин навору мавзӯи имрӯза мепурсем. Марҳамат. زیاده از 50% زنهایی که به ما مراجعت میکنند با این یا آن مسئله برای نظارت آنتیناتالی باشد، برای قطع حامله‌داری باشد، برای پیشگیری حامله های نامطلوب باشد، آنها دارای این یا آن بیماری های ژنتیکی می باشند یا غیر ژنتیکی می باشند، به مانند کمخونی، بیماری جاغر، بیماری دل و رگ ها باشد، بیماری گرده یا روده معده باشد. имрӯз духтари тоҷик қобилияти бисёр таваллуд карданро надорад, зеро саломатии онҳо ба ин то бовар нест. ин суханони духтурони амрози занона аст ки пас аз мушоҳида ва таҳлилҳо ба миён омадааст. духтурон мегӯянд ки наздик ба 50% занҳои ҳомиладор ва ё муроҷиаткунанда пурра солим мебошанд. дар 50% дигар бемориҳои гуногун мавҷуд мебошад ки он барои тавлиди тифли солим монеа эҷод мекунад. از نگاه من تا زنی حاضرین تاجیک 8 تولد تا باور نیست، برای آن که خوراک‌های صنعی بسیار شدگی و بسیار مردم ما همین خوراک‌های صنعی استفاده می‌برند. بعد مهنت جسمانی هم کم شدگی و نیروی قوه زن‌های ما نیز کاهش یافتگی و بسیارتر در زن‌های ما از آن سبب که خوراک‌های طبیعی کمتر استعمال نمی‌کنند یا کم استعمال می‌کنند، در آنها بیماری‌های کمخونی، جاغر زیاد شدگی. هنگامی که در زن کمخونی مشاهده می شود، در زن بی‌حالی، بی‌مداری، ریختن موها، آریزه ها زیاد می شود. раъно абдуллоева як сокини ноҳияи спитамен мегӯяд ки сабаби аслии бемор будани зани тоҷик ки бояд ҳомиладор шаваду насли солим ба дунё орад, ин камҳаракатӣ аст ва аз меъёр зиёд истифода кардани гаджету телефон мебошад. раъно абдуллоева дар оилаи серфарзанд ба воя расидааст ва аз хурдӣ то имрӯз меҳнат мекунад то ҷисману рӯҳан солим бошаду бимонад. مادرم 16 تا تولد کرده. اول حاضر 11 تا همه های. 10 تا اکم های. 5 تا دختر، 5 تا پسر. تلفن باز میکنن. تلفن نمیفراد آگوششون. تلفن نمیفراد برای همون. مهنت کنن، مهنت بسیارتر کنن، سانه گوشنه میمانن، اوقات خوردنشون، خوراک خوردنشون میبیاد. برای اشتهای کشادن کار کردن در کار. جسمانی کار. کار جسمانی کردن در کار. تا زکون وزبین نیو روزیرش تورستنه. خیلی. раъно абдуллоева сокини 71-солаи ноҳияи спитамен бар он назар аст ки имрӯз занҳо ва духтарони тоҷик ҳангоми иҷрои кори хона низ кам ҳаракатанд. агар 10 сол қабл духтари тоҷик ҷомашӯиро дастӣ тоза мекард, то 3 ва 4 маротиба ҷомаҳоро мешусту вақт ва қувват сарф менамуд. ҳоло бошад ин корро тариқи мошинаҳои ҷомашӯӣ анҷом медиҳанд. ин як мисоли оддӣ аст, мегӯяд ин зан. زنهای امروزه نازک و یا کار سخت به نمیتونن. من حاضرم دقت باشم، هم کار میکنم. همه کار میکنم. کلیم به نگاه که نمیستم. фикри сокини 71-соларо духтурон низ тасдиқ мекунанд. онҳо мегӯянд духтари тоҷик аз зани 10 сол қаблина фарқ дорад, ҳам аз ҷиҳати саломатии равонӣ, ҷисмонӣ ва ҳатто организм. дилосо норқулова, мудири маркази солимии репродуктивии маркази саломатии шаҳрии рақами 5, сабаби аслии ин ҳолатро ба иқтисодиёт, муҳити зист ва ҳатто ба тарбияи нодуруст алоқаманд мекунад. پیشتر زنهای ما چه خیلی بودن، من به قوت
مولتر کارهای جسمانی که مشغول بودن. از حساب خوراکشان هم من طبیعی بود. از حساب همونم سالم بودن می زنها. نسبتاً من حاضر زنهای ما عموماً از حساب برای همونم خوراکشان که من طبیعی نبودن به کمخونی میل شدگی. بیماری جاغر من خیلی دکترها گفته گذاشتم بیماری جاغر مولتر خیلی کسلی های اکستراگینیتالی مولتر شدگی. برای همین هم ما اکو حقوقی زن من تولد کردن این حقوقی زن 4 و زیاده ما برای همون هم من دکترای ما من سالمی ریپرودوکتیوی توصیه میدهد برای زنهای ما حاضر که تولد رو هم فاصله رو نگاه کنن برای اینکه سلامتیش برقرار شود و من کمخونی ما میگوییم که 1 ماه به کمخونی درست نمیشه و اقلا 3 ماه 6 ماه و های نماش های تبابتش گرفتنش در کار که برای آنکه وای سالم باشد. در همین حال خادمان دین راه تولید فرزند سالم و صالح را شرح داده وظیفه والدین در نزد فرزند را تاکید کردند. آنها میگویند برای فرزند سالم به دنیا آمدنش باید پدر و مادر مسئولیت شناس باشند، اما مشاهده می شود که معرفت دینی در جوانان امروزه خیلی پست می باشد که کوچکترین مشکلات را نمی توانند به دخالت کسی حل نمایند. راهی که شریعت اسلام نشان داده است که سبب آینده تولد شدن فرزندهای صالح و سالم می‌گردد این آداب همخوابگی است. از نگاه شریعت اسلام آداب همخوابگی است که اسلام بیان کرده است که پیش از همخوابه شدن زن و مرد زن و شوهرها باید که توضیح آزادگی رعایت کرده شود، خوشبویی ها رعایت کرده شود و آن دعاهایی که پیغمبر صلی الله علیه و آله تعلیم داده بودند برای ما امتانشان که صلی الله علیه و آله دعا میکردند که الله بسم الله اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. خداوند شیطان را از ما دور کن و از آن فرزندهایی که برای ما میدهی شیطان را دور کن. چیکار میکردن؟ دعا میکردن و نه در حالت مستی و غضبناکی که بعضی حالت‌ها شده و خبر می آید که معلومات‌های پیدا می شود که بعضی سبب ناسالم شدن طفل این در حالت مستی یا که در حالت عصب‌ها ویران همخوابگی کردن این هم یک تاثیر منفی خودش میرساند و همچنین نباید که همخوابگی کرد در حالت کسلی‌های زنانه. ما از نگاه شریعت حیض میگوییم، بعد از تولد کودک نفاس میگوییم. در این حالت‌ها حتما باید که همخوابگی کردن نشود، چون که آیه پروردگار هست در سوره بقره 222 خداوند میگه که فاحتزلوا النساء فی المحیض، در حالت حیض شما به زنهایتان نزدیکی چی نکنید. و در مسئله شب و روزهاش باید امروز در بین مردم بعضی عرف و عادت‌ها هست میگن که در فلان شب در فلان شب‌ها همخوابگی کردن درست نیست است یا که درست است. این نگاه شریعت به این چیز بیان کرده است که کدام حالت شب‌های روزهایی که خواهشاتی مثلا زن و شوهر هست این یگان خیلی مانگی مشکلی ندارد. و دیگر سببی سالم تولد شدن کودک ها این میدونید چه است؟ استعمال غذاها هست، غذاهای پاک و حلال باشد، آن چیزی که شریعت حلال کرده است و همچنین آن غذاهایی که امروزه متخصصان ساحه طب توصیه میتونن که این خیلی منفعت دارد. لکن افسوس که امروز ببخشید کلین های ما و شما دخترها بعضی به این چیز اعتبار نمیتونن، آنچه که زیان و ضرر باشدم اما طبیعتشان خواهد استعمال میکنن، اما به خاطر آینده کودک از این چیزها باید که خودداری که باید کرد. و حتی حدیث پیغمبرمان هست، پیغمبر صلی الله علیه و آله میگن در حالت حامله دار بودن زنهاتون شما کوشش کنید برای زنهایتان خرما زیادتر استعمال کند برای آنکه فرزندی چی میگن یک حلیم و پاک پرهیزکار به دنیا می آید. میگن در مرکز سلامتی رقم 5 شهر خوجند دوام 1 سال 2023 1226 نفر زنان حامله به قید گرفته شده است. از این تنها 1003 نفر تولد کردند. بسیار فرزندی همگی 9 حالت را تشکیل می‌دهد که در این عائله ها شماره فرزندان از 4 نفر زیاد است. اما نوبسته از این دختران زنانه برای رعایت فاصله تولد و مهم از همه برقرار نمودن ارگانیسم سالم کارهای فهماندهی را به راه میمانند تا طفل سالم به دنیا آید.
мафтуна шукурова, наим ҷонаюбов, махсус барои печтоби замон. андешаи шумо умуман дар бораи анами наворе ки тамошо кардед то куҷо розӣ шуда метавонед? ман розӣ шуда метавонам ба ғизоҳои ба қувват мегӯем анаму хелак сони вақте ки духтарони мо келинои мо ҳомилдор мешаванд ҳама вақт феълу хоҳияшона нақс карданашон дар кор. пештар очибино мегуфтанд ки вай ту хандида гард феълу хоҳита нақс карда гард, агар ту зиқ шавӣ агар фарзандат гирончак таваллуд мешавад. ҳаминам ба хаёли ман ҳаминам рост. вақте ки ваҳо феълу хоҳияшона нағз мекунанд, албатта кӯдаки солим ба дунё меоранд. ба қавли ваҳо ки гирончак намешавад, қадар модараша ё бибиша азоб наметиҳад. фаҳмо майлаш, қабул, ташаккур. Ва ба фикри шумо чӣ? марҳамат, андешаи худро гӯед. гоҳо ҳамин ҷавонзанони имрӯза ки бахусус ҳомиладор ҳастанд, дида давраҳои ҷавонии худро ба хотир меоред, муқоиса мекунед, ягон хусусияти фарқкунандаро мебинед? албатта. хуш, марҳамат. ҳозира ҷавонон чӣ хел гӯям кун? бисёр вай эркагӯям ми. хуш. ва пештаранги моям вай ҳомиладор будем, вай будем. ҳамин хел ҳеҷ хел аз ҳеҷ кор даст намекашидем. ҳаракат мекардем ки кори вай ҷисмонӣ кунем буд. ҳозира ҷавоно ба фикри ман эҳтиёт мекунану эҳтиёт кунанам бо ҳамун ба ҳамин ҳар хел вайҳо гирифтор мешаванд. ба хиёли ман аку ҳамин ин қадарам эҳтиёт накуну кори ҷисмоние бисёртар кунам. зиқ нашаванд. ё ин ки чӣ гап гапи калонсолое гӯш кунам. арӯс доред? дар хона арӯсон ҳастанд? онҳо фикр мекунам ки аллакай соҳиби набераҳои бисёр ҳастед, таваллуд карданд. хуш, онҳо чӣ хел гузаронданд давраҳои ҳомиладории худро ва шумо ҳамчун хушдоманд ба онҳо чӣ хел муносибат мекардед? Келинои шумо инҷиқ буданд дар давраи ҳомиладорӣ? яку ягона келинам ҳастиян, як дека не инҷиқшон ман нафаҳмидам. чанд фарзанд таваллуд карданд? 2 фарзанд таваллуд карданд. ҳар ду фарзандошонам вай солим, мана ҳамашон маълумоти олӣ гирифта истоданд. ва ман нафаҳмидам ки ва ё ҳамин хел худашон эҳтиёт кардагӣ бошанд ё вай бошанд, ҳамаи кор ба даст мезаданд. фарзандои солим таваллуд кардан, мана ҳамашон бо мана маълумоти олӣ гирифта истоданд. худашонам вай аз кори ҷисмонӣ ба хаёлам ҳеҷ кас вай нашудааст. фаҳмо, ташаккур. инҷо бештар дар бораи фаъолияти ҷисмонӣ гуфта истодаем. маълума, шумо равоншинос ҳастед. барои он ки зан модари оянда, модар солим бошад, оянда тифли солимро ба даст гирад, хуб омодагии равонӣ ё дар марҳилаи ҳомиладорӣ ҳамин чӣ мегӯянд акнун оромии равонӣ ҳам муҳим аст. хуб, марҳамат, фикри худро шарҳ диҳед. зан бояд чӣ хел ҳамин марҳиларо гузаронад ки воқеан ҳам рӯҳан ҳам равонан солим бошад, ором бошад? солимии ҷисмонии мо, солимии ҷисми мо бо солимии психологии мо робиташ дутарафа. чӣ қадар яке мо рӯҳан ором бошем, ҷисма мо ҳам ҳамин қадар солимтар мешавад. ва инро мо дар занҳои дар оянда модарон гӯем хел хушрӯй карда занҳои ҳомила ҳам мушоҳида карда метавонем. пеш аз ҳама худи ҳомила шудани зан дар оила як хурсандиро пеш аз ҳама ин сабаби як хурсандии калони аҳли ҳамун оила. ва инҷо қайд кардан зарур аст ки модоме ки ҳамин хурсандӣ шуд, бигзор ҳамин хурсандӣ ҳамин хел давом ёбаду аҳли ҳамин оила зани ҳомиларо ҳамаҷониба дастгирӣ кунанд. барои ин ки баъзан хоболуд мешавад, баъзан як чизои аҷоиб ба дилаш ҳавасаш мерад ҳамон келинчая. ҳамин чиза пай бурда истодан дар кор. баъзан мешавад ки ҳамон арӯси хона шарм медорад, хай фарзанди якумаш меа. баъзе келинчако тез ҳомиладор мешаванд, мо хурсанд мешем, вай камакак шарм медорад келин. барои ҳамин мумкин ки ҳамон хуштоман барое ки солимии ҳам ҷисмонию ҳам равонии ҳамин келинчака нигоҳ доштан ба ё дастгирӣ кардан ба дасти ёрӣ дароз кардан ба писарашон ба мегӯянд ки аз саломатии келин бохабар шав, ҳамон чӣ ки дилаш ҷуста бошад
ҳозир кун бе ягон хел чиба будасу миннат будасу ва қимат буду ҳамин ҳаддал имкон ҳавас рафтаги чиза таъмин кардан дар кор. Ин чиз аз психологии аз этнопсихологии мо мебиёяд. мо мардуми дорои фарҳанги хеле бою ғанӣ ки ҳастем, фарҳанги мо ба анъанаҳои психологии хеле бой ҳастанд. яке аз ҳамин анъанаҳо нисбати модари оянда як муносибати эҳтиёткорона ва зиқ шудан ба намемонанд. ин солимии равониш, фаъолияти ҷисмонӣ бемалол, лекин вазнин бардоштан ба аз сари сар ҳамон модаркалонумоям мегуфтанд ки акнун шумо вазнин набардоред, шумо барои чӣ шумо ҷавобгар ҳастед ҳамин кӯдаки оянда ба бо мана худатон гуфтед одами хушрӯё ба нигоҳ кунед. мо мегӯем ки хай гапои кӯнаю не ин ана ҳамон зери шуури мо ин одами хушрӯё ба нигоҳ кунед ага табатон болида мешавад. чизи хушрӯё ба нигоҳ кун, ҳавои тозая нафас гир, одами хушрӯё ки гап зан, худат хушрӯё гап зан, худат хушрӯё пӯш, тозаи озода гард. барои чӣ? барои ки ҳамин солимии равонии модар ба вобаста ва албатта кӯдак катӣ. барои ки 9 моҳ солимии модар ҳамсолимии ҷисмонӣ, ҳамсолимии равонӣ бо солимии кӯдак як аст. вобаста не якта. ва гардиши хун мана духтуро гӯянд, гардиши хунаш якта ку камакак асабонӣ шавад, унҷа гармонҳои асабонияш зиёдтар шавад, албатта кӯдак ба таъсир мекунад. модари ҳомила наметарсонанд, модари ҳомила ба зани ҳомила ба гапи сахт намезананд ҳаракат карда. барои ҳамин ман муроҷиат ҳам карда намумкин. албатта мо таклифумои охирба мекунем, лекин ба ҳар ҳол ки агар мо чӣ қадар нисбати ҳамон келинамо бештар келинамо хонамо бакоа келини ҳомиламо агар чӣ қадар зиёд эҳтиёҷи ҳамон каса як ҷобаҷо гузоштаю ҳамон каса эҳтиёт кунем ага пагоҳ ҳамон набери худамо солим мешавад. мушкилот ба камбудии занони ҳомиладорро дар чӣ мебинед? аз сабаби оне ки дар маркази солимии репродуктивии вилоят кор ва фаъолият мебарам, албатта сатҳи саломатии ҳомиладорон мо таҳлил мекунем ва таҳлилҳои имрӯза нишон медиҳад ки зиёда аз 40% занҳои ҳомиладор ҳангоми ҳомиладор шудан аллакай гирифтор бо ё он ё дигар бемориҳои ғайри таносулӣ то ҳомиладор шудананд. яъне барои солим таваллуд кардани кӯдак албатта як принсипи асосӣ бояд бошад барои заноне ки ба нақша ҳомиладорӣ гирифта мегиранд, ин санҷидани сатҳи саломатии худ ва барқарор кардани саломатӣ пеш аз ҳомиладор шудан. баъд боз як чизи муҳим ҳаст ки пас аз оне ки зан ҳомила мешавад, албатта сари вақт назди табиб рафта ба қайди назорат истодан. бинобар он ки дар аввали ҳомиладорӣ занҳои ҳомиладор бояд аз махсус маводҳо ҳаст барои пешгирии нуқсонҳои модарзодӣ, барои пешгирии камақлии кӯдакон ки зан бояд аз сари ҳомиладорӣ истифода барад. ва онҳо сари вақт ба духтур муроҷиат мекунанд, ба қайд мегузоранд худро ё акси ҳолат ҳам мушоҳида мешавад? агар сатҳи вилоят ба гап занем, зиёда аз 90% занҳо то 12 ҳафтаи ҳомиладорӣ ба қайди назорати табиб меоянд, лекин як проблема вуҷуд ҳаст инҷиба. табибо маслиҳат медиҳанд истеъмоли маводҳои туршии фолат ва ёдамарин барои махсус ҳамин пешгирии ҳамин нуқсонҳои модарзодӣ ва камақлӣ, лекин на ҳама ҳомиладоро онҳо истифода мебаранд. барои оне ки чихе маълима гуфтанд бояд дастгирӣ аз тарафи оила шавад. шояд хушдомадҳо намегузоранд, мегӯянд ки мо бе доруву бе ягон ана мо таклиф мекунем, табибот таклиф мекунем ки бояд ба назди духтур
якта зани ҳомиладор не ҳамроҳи хушдоманаш ё ки ҳамроҳи шавҳараш ҳозир шавад ки машваратое ки табиб метиҳад ҳамроҳ гӯш кунанд ва он чизое ки зарур ҳаст барои саломатии кӯдакаш пешниҳод кунанд. Чӣ хеле маълума гуфтанд хӯрокҳое бояд ки мо ҳозир кунем, дорувориам ҳозир кардан дар кор. Бинобар он ки бисёре занҳои 70% занҳои ҳомиладори мо ин занҳое ки кор намекунанд, хонашин ҳастанд ва маблағ надоранд барои харидорӣ кардани ҳамин маводҳо. яъне аз ҷиҳати иқтисодӣ тобе ҳастанд. На, яъне ина бояд оила дастгирӣ кунад. ғайр аз ин вақте ки мо ҳомиладора қайди назорат мегирем, ҳама медонад ки таҳлилҳое месупорад, азмоинаи духтуро мегузарад ва вақте ки муайян мекунем ягон намуди беморӣ, мо тавсия метем табобат. албатта ин табобатам аз дасти оила бигзор хушдоман назорат кунад. дорутон нахӯрдед ё нахӯрдед. баъзе келино ҳастанд ки доруи оварда ҳозир кунедам ва ё истеъмол намекунанд. ҳама хел ҳолатҳоям ҳаст. ё ки шавҳараш назорат кунад ки доруша истеъмол кард ё не. бинобар оне ки ин кӯдак барои оила ин як мӯъҷизаи оила, ин як дар оянда ин насли ояндаи мо ва мо ба ин такя мекунем. мо ин фарзанда бояд солим таваллуд кунему ба воя расонда. боз умедворем аз ин фарзанд. бале, ташаккур, саломат бошед. ҳамаga якчанд дақиқа тамошобинони азиз ба дигар шабака пайваст нашавед. бо симои мустақили якум бимонед. бахши реклама. модари тифли фардо саломат бош. чунин аст мавзӯи имрӯзаи печтоби замон ва хуб инҷо давраи ҳомиладориро марҳамат марказатон ба ҳастми психолог маркази солимии репродуктивии вилоят ба психолог дорем, лекин марказҳои саломатии шаҳрива психолого нестанд. унҷа невролог ҳаст. психолог маркази вилояти ба психолог. хуб ба фикри шумо давраи ҳомиладориро зан бояд чӣ хел гузаронад ки оянда тифли солимро ба дасташ гирад? ин аз равоншинос вобаста аст. бо якта савол киям. пеш аз ҳомиладорӣ шумоҳо тайёр мекунтон, пропаганда мекунтон ки пеш аз ҳомиладорӣ зан бояд ки анализҳои ҳамаша супураду мумкин мевай ба ҳомиладор шудан ё не? ҳастми ҳамин хел кабинет? махсус кабинет нест. мутахассисои минтақавӣ ҳастанд, табибои оилавӣ минтақавӣ ҳастанд ки гардишҳои ҳавлигӣ мегузаранд. боз қонуни ҷумҳурии тоҷикистон ҳаст оиди муоинаи пеш аз никоҳ ба даромадан бояд аз муоинаи тиббӣ гузаранд ва ҳангоми пайдо шудани ягон муаммо табибо маслиҳат метиҳанд барои гирифтани табобат ва тайёр шудан ба ҳамин ҳомиладорӣ. натиҷа дода истодааст. шумо ҳам дар маркази саломатии сарвар ҳастед ва албатта духтурони оилавӣ гуфта истоданд ки ҳамшираҳои тибби оилавӣ хона ба хона ҳатто гардиш мекунанд. натиҷаҳо чӣ аз ҳамин соли 2007 ки вақте ки реформа ёки аз навсозӣ дар соҳаи тиб ворид карда шуд, мафҳуми тибби оилавӣ ворид шуд дар тамоми қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон ва ончунон дар шаҳри хуҷанд ҳамин ҳозир 6 маркази саломатии тибби оилавӣ фаъолият мебарад ки кормандони ҳамин марказҳо ҳам ҳамшираҳо ҳам табибони оилавӣ дар байни муҳаллаҳо дар байни шаҳрвандон ҳастанд. вақте ки ҳамин дар оила дута оила якта мешудагӣ мешаванд, фарзандошона никоҳ мекардагӣ мешаванд ёки хонадор мекардагӣ мешаванд, албатта қайди ҳолати шаҳрвандӣ аз онҳо замима талаб мекунад. ва замима кади марказҳои саломатиро мебиён. вақти маркази саломатиро мебиён никоҳшавандаҳо бо тибқи фармоиши ҷумҳурии тоҷикистон ёки фармоиши худи ҷаноби олӣ ин ҳар як никоҳшаванда аз муоинаи тиббӣ мегузарад.
дар ин муоини тиббӣ чанд намуди таҳлилҳоро месупорад. тибқи ҳамин фармоиш бояд ки ҳар ду никоҳшаванда ҳамроҳ бояд ки ҳамин муоинаҳо ё гузашта таҳлилҳоро супоранд, зеро ки пеш аз қабл аз никоҳӣ оиди саломати якдигар бохабар шаванд. вақте ки никоҳшавандаҳо ба марказҳои саломатӣ мебиёнд, мо ба онҳо ҳама таҳлилҳоро ва муоинаҳоро пешкаш мекунем ва ҳамаи шаҳрвандон ё ки никоҳшавандон рафта ҳамин муоинаҳоро мегузаранд. вақте ки ташхиси таҳлилҳоро ба мо мебиёранд, аз тарафи табиби оилӣ ҳами ин интерпретатсия карда хулосабарорӣ карда мешавад, дар ҳузури якдигар оиди саломати якдигар бохабар мекунем. ваҳо баъди имзои худошон ваҳо имзо мемонанд ва мо ба онҳо замима медиҳем. баъди ҳамин додани замима никоҳ баргузор мегардад, ё ки рафта онҳо вай менависанд, ариза менависанд ва никоҳ баъди зану шавҳар шудан ҳангоми гардишҳои муҳаллагӣ ё ки гардишҳои хонагӣ ҳамшираҳо ба ҳамин никоҳшавандаҳое ки нав хонадор шуданд аллакай суҳбатҳоро сар мекунанд ва мефаҳмонанд ки моҳияти чӣ қадар ба вақт ба қайди назорати антинаталӣ ё ки ҳомиладорӣ буда мондани ҳамин зани ҳомиладорро ба шаҳрвандон мефаҳмонанд. барои он ки модар тифли солимро ба даст гирад, марҳамат, кадом корҳоро худи шумоён ба шумо мерасонед? ман нейропсихолог. духтарҳои одамои мо ба ман тоҷикӣ чӣ хел тарҷима мекунанд? духтури майни сар. пеш аз ҳомиладорӣ модар бояд донад ки чӣ хел бача дар ҳамон организми модар ба инкишоф меёбад. чандта модарҳо ҳамон бачаҳои касалкати назди мо ба омдагинда ман ҳамон чиза мефаҳмонам. як бор не, ду бор не, 10 бор ҳамона мефаҳмонам ки баъд сони ягонта модар сурано мекафад мегӯяд ина ман ба ҳеҷ ки нагуфту. Ки бояд гӯяд анами модар? барои ҳамин ман бояд ҳамон чиза ҳозир ҳамин ҷанда гӯям ки якум мо вақте ки ҳамон сперматозоиди падар ва яйцеклетки модара қапида расонад, бояд зигота мешавад. зигота сексикин рафта маҳкаба мечаспаду ҳамон вақт уже модар бояд ки ҳамон чиза донад ки ҳамон вақт сексикин нейра трубка пайдо мешавад. трубки ки ҳамон трубка нервои одам уже сексикин пайдо мешавад. дуюм саршавӣ дуюм моба ҳамон нервни клеткаҳо пузырки мебурад. ҳамон пузырки чӣ пайдо мешавад? ҳамон майни сар пайдо мешавад. гипоталамус, таламус, ҳама чиз пайдо мешавад. сексикин сони ҳамон кирмча нерво ҷошба рафта уже сексикин баъд сони одам пайдо мешавад. уже 2 маҳагиш гузаштагинда 3 маҳа ба даромдагинда уже нервни системи ва майни сари одам тайёр мешавад. ҳамон вақте ки модар ҳомиладор шуд, ҳамон якум, дуюм, сеюм моҳ бояд ки ҳама ваёя пошо бо ин нигоҳ кунад. баъд ман як чиз гуфтанам дар кор ки фақат модар ҳомиладор намешавад. бояд ки падарам гӯяд ки мо ҳомиладор. барои чӣ? барои он ки чӣ муқдор падар модар ба нағз нигоҳ кунад, ҳамиқа модар ҳамон дарини организмаш ба қувват мешавад. медонад ки ҳамин падари фарзанди ман ёнаманда истода, ман ба ёрдам каросиям. охир ҳамаи ин ҳолатро дигар аъзоёни оила баъд чӣ хел қабул мекунанд? масалан хушдоманд, агар аз ҳад зиёд падар аз паҳи ҳамсари худаш оянда модари фарзандаш шавад. ҳар бегонӣ бояд ки падару модар чағ зананд. ҳамроҳ. ками камаш ҳамроҳ. гапҳои бояд ки падар модар ба гапҳои нағз гӯяд ва гапҳо ҳамаш кӯдак ба мебуравад. ҳамаш нерви кӯдак ба мебуравад. и чӣ муқдор
падар ҳамун ҳомиладории модара нағз ёрдам кара гузаронанд якум дуюм сеюм моҳ майни сар пайдо мешад, нерв пайдо мешад. И як чиз бо гуфтанам даркор ки ҳамун шитавид ки модар то 6 маҳая кӯдак шитавид ки модар кити зиндагонӣ мекунад ҷоғари модар кити. Агар модар вақте ки ҳамун обследование гузаштагинда ҷоғараш 0,001% бошад, ин ҷудоям вазмин бардоштан кӯдакро. Чӣ муқдор падар модар ба нағз нигоҳ кунад, чӣ муқдор модар кӯчаҳо ба чағ занад ҳар дошон, ҳамин қадр кислороди бача майни сар ба кислороди нағз мерад. фаҳмо ташаккур. духтур марҳамат, то кадом андоза бо ҳамин суханҳо шумо розӣ шуда метавонед? вақте ки модар ҳомиладор мешаванд, модарро то 3 маҳ не ҳамин 9 маҳ нигоҳ карданд дар кор. ҳамин барои ҳаминам барномаи миллии 1000 рӯзи коммуникатсионӣ дар соли 2020 аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қабул шудааст ки дар онҷо мегӯяд ки аз ҳамин аввале ки зачатия ҳамин зигота пайдо мешавад, бордоршавӣ то 2 соли баъди таваллуд ин 1000 рӯзро дар бар мегирад. ҳамин бояд аҳамияти махсус дода шавад ки дар ин барнома гуфта шудааст ки ҳамин модар ки ҳомиладор шуд фақат сайру гашт кунад, истеъмоли ғизои сермаҳсул бо микроэлементҳо гирад, асосан ҳамин асаб ором бошад. лекин асаби он ки бисёр ҳамин падарони кӯдако дар муҳоҷир ҳастанд, ҳамашон дар пеши занҳо нестанд. албатта дар ин вақт кӯдакони таваллуд мешавад ки бо асабхаробӣ, гирёнчак, ноором, бо ҳамин шикоятҳоям ба мо вай муроҷиат мекунад. албатта мо сони вай тавсияҳои худомона метим. яъне аз мост ки бар мост боз ҳам ҳамун марҳилаи ҳомиладорӣ хеле ва хеле марҳилаи ҳассос, муҳим ва ҳалкунанда ҳам ҳаст дар идомаи тақдири ҳам модаро, ҳам кӯдако, ҳам дигар аъзоёни оила. ташаккур. инҷо биёед фурсати суҳбат бо шумо фаро расид. духтур, мо пеш аз ҳама дар бораи ғизои солими модари зани ҳомила бо шумо суҳбат кардани ҳастем ва албатта агар ҳамаи он шартҳое ки инҷо гуфта шуда истодааст риоя гардад, воқеан ҳам тифли солимро модар ба дасташ мегирад. хуб, марҳамат, аввал аз ғизои солим ёдовар шавед. албатта ман ҳамчун акушер-гинеколог ки дар статсионар дар таваллудхона фаъолияти корӣ мебарам, ба назди мо рости гап занҳое низ ворид мешаванд ки бисёр сатҳи оилавияшон хуб аст, дар шароити хеле хуби иқтисодӣ зиндагӣ мекунанд. гуфтан номумкин аст ки дар ин ҷо ноғирасогии ғизо буд, аммо кӯдак ягон нуқсон дорад. зарурат мешавад барои бартараф намудани ҳомиладорӣ, қатъ намудани ҳомиладорӣ. баъзан ҳақиқатан ба мебиён занҳое ки дар қишлоқҳо зиндагӣ кардагиянд, сатҳи иқтисодии зиндагиашон он қадар хуб нест, аммо мебиёянд фарзанди солим таваллуд мекунанд. аз ин ман шахсан ҳамчун дар ин ҷо хуштомандҳо нишастанд, аҳли илму адаб ҳаматон дар ҳамин ҷо нишастаед, ман ҳамин хел ақида дорам ки вақте ки келини навро ба хона ҳамчун фарзанди худ ҳам аз тарафи хуштоманд, ҳам аз тарафи аҳли оилаводаи шавҳар хуб қабул мекунад ва худи келин вақте ки ба ин даргоҳ мебиёяду инҳоро мисли аъзои оилаи худ қабул мекунад, танҳо дар ҳамон ҳолат метавонад ки ҳомиладорӣ куллан ором гузарад. ҳақиқатан ба агар ҳам ту андеша кунед, агар бисёри келинҳои ҷавон мебиёянд, меноланд ин хел проблема, дигар проблема, элементарно манамин оддитарин қайкунӣ ҳомиладор токсикоз вақте ки бо занҳо психопрофилактика мегузаронед, ин чиз бартараф мешавад. вақте ки бо занҳо суҳбат мегузаронед, дастгирии рӯҳӣ мекунед, аксарияти занҳо ҳатто токсикозро ҳис намекунанд, нашуданашам мумкин. бинобар ҳамин агар марҳилаи сарторикӣ ҳам аз ҳамон муносибату аз ҳамон аъзоёни оилаву аз барои он ки барои чи мисол ба вақте ки келин шуда мебиёянд, 2 моҳ 3 моҳ мегузарад, хуштомандҳо келинро бардошта мебиёянд ки ҳомиладор нашудааст.
ба зан имконият барои мутобиқшавӣ ба муҳити нав намедиҳанд. зан бояд ба муҳити нав мутобиқ шавад, аъзои оилаи худро ба пуррагӣ шинос шавад. танҳо дар он ҳолат зан метавонад камбудии худро гӯяд. вай мисол ба ин танҳо масъулияти зану шавҳар нест, ки шавҳар бояд чизе ки занаш мехоҳад биёрад, ё ин ки зан бояд то он дараҷа озод бошад, ки камбудии худро бо хуштоманд, ки ҳамчун модар қабул кардааст, шишта таҳлил кунад, гап занад. аз тарафи дигар ман бисёр мехостам, ки ана ҳамин корҳои фаҳмондадиҳӣ дар байни аҳолӣ пурзор карда шавад. На фақат занакои ҳомила, на фақат шавҳарошон, ҳама хуштомандми, қайсингулошон маълумот дошта бошанд дар бобати он, ки кадом ҳолатда метавонанд, ки фарзанди солим ба даст оранд. танҳо дар ҳамон ҳолат мешавад, ки ин сарҷамъона метавонем, ки ҳамин масъалаҳоро бартараф кунем. беҳтар мешуд, агар корҳои фаҳмондадиҳӣ дар ҳамин замонаи ҳозира ҳам аз тарафи ташаккули тарзи ҳаёти солим, ҳам аз тарафи кумитаи кор бо занон ин кори сарҷамъона мебошад. аз дигар тараф ҳоло соли технология ҳаст. мана ба қарибӣ дар ассотсиатсияи акушер-гинекологони вилоят мо сарҷамъ шудагӣ будем. дар он ҷо як барномаи нави технологӣ ворид карда истода буданд. ана ҳамин барномаҳо мисол ба ҳозир бинед, бисёри занҳое ки нав ҳомиладор мешаванд, албатта истифодаи гаджет мегӯем, ин буд, вай буд, вайҳо ҳамашон қариб доранд ҳамон программаи ҳомиладориро дар телефони худ. кадом ҳолати ҳомиладорӣ чиро истеъмол кардан лозим. ҳозир соли технология ҳаст, технологияи муосир. ҳамин чиза ҳамин хел ворид кардан лозим аст, ки духтарон на танҳо Instagram, Facebook ё ягон сайтҳои дигар ба именно чтобы они ҳамин вайҳои приложенияҳои лозимиро истифода баранд. мана ҳамин агар мо ҳамон ташвиқу тарғибот кунем нисбати ҳамон барномае, ки باید تا 2 سالگی کودک اگر خطا نکنم انکشاف کودک تا 6 سالگی کودک قدم به قدم ویشه در بر میگیرد. همین چیزای وارد کنیم اگر ممکن کاربری مبین خلق بهتر می شود. حالا خلق خودمون هم دیده ایستادند که بعد از این سالهای اخیر وقتی که من این بیماری کرونا ویروس اثر همه گذراندن، سطح سالمی اهالی بسیار کاهیده است. اکثریت زنهایی که 4 نفر فرزند سالم تولد کردن حاضر میبینن پنجمش به چقدر پرابلم‌های گلوبالی که عاقبت‌های ناسالمی زن، مادر، کودک به آورده ایستاده است. این چیزا همه این از گذراندن مشورت‌های باصفت سر زدنش ممکن است که ما باید به اهالی فهمونیم که حالا تولید طفل سالم چقدر مسئله گلوبالی شده ایستاده است، برای آنکه ارگانیسم خودی زن ناسالم است. وقتی که انامنیز سابقه بیماری زنهایی که به تولدخانه وارد می شود جمع میکنید که در اونجا یک پونکتش هست که چه نمودی بیماری ها رو شما اثر گذراندید. اکثریت زنها میگویند که من فقط گریپ میشدم تمام و یا یگان خیلی کسل شدگی نه، یکی وقتی که شوهر کرده دو جان شدن بعد و یا کسل شدن، بعد و یا گردهشون درد کرده است، بعد و یا سرشون درد کرده است. این بیماری های هست که هست در همون ها. پرسته برای آشکار نمودن آنها حامله‌داری سبب می شود که اکثریت بیماری هایی که در بطن آنها هست روی میزند. یا اینکه از طرف پسیخولوژی نگاه کنید، در خانه مادر که محیط سالم، آرام، آسوده بود، همش نقص بود، وقتی که به خانه بیگانه می آید تا مطابق می شود به این محیط نو، این هم سببگاری عصبانیت، احساسات که همه اینها پوسکوی فاکتور گویم حساب کردن ممکن است. عاملی یعنی زمینه‌های اولین برای همون طفلی که در بطن مادر است. بله بله و تاثیر منفی گذاشتنش ممکن است. همه نمود فعالیت کاری فکر زن حامله رو بند میکند. اکثریت زنهایی که بیمار شده میبینن آنها زنهای خانه‌نشین هستند. زنهایی که کار میکنند و یا قریب که شکایت نمیکنند، لیکن شکایت آنها بعد از با دکرت برآمدن سر میشد. همین 30 هفته حامله داری که شد و یا دکرت بکی برآمدن، بعد 2 هفتهش نزدیک ما به مراجعت کرده میبینیم که اینجا در کرد. البته برای چی؟ برای اونکه آنها این رو میخواهند. برای از خانه دور شدن. اگر همین محیط خانه سالم باشد، زن خواهد در خانه نشستن، این پرابلم ها سر نمیزند. برای همین حامله داری نه تنها زن این بیماری نیست، این چیزی خرسندی آور است.
این چیز حالت مقرری البته طبیعی زن است. رو این کس حامله‌دار بودند گفته روی دست برداشته گشتن این کاری نادرست است. زن رو قبول کردن در کار همچون انسانی که نسل شما رو در خود برداشته گشته ایستاده است. آینده نسل شما رو نگاه میکند، احتیاط میکند. گفتی بیبیان که فرزند تولد میشد نبیره مغزی دانه میگویند من از تجربه خودم بسیار خوب میدانم که مثلا به خوشنامه من وای فرزند من از من زیادتر دوست میدارن. یک جای وای درد کند از من زیادتر اون کسیق میشوند. برای همین اگر محیط خانه نصب باشد، دستگیری مادی معنوی روحی در خانه نصب باشد، مادر این نه تنها از غذا کاری جسمانی نه، فقط دستگیری روحی باید باشد در خانه. تشکر سلامت باشید. همگی یک چند لحظه و دیگر شبکه پیوست نشوید، با سیمای مستقلی یکم بمانید. مادری طفلی سالم سلامت باش، این موضوع امروزه ما است و ما برنامه را ادامه میدیم. خب برای آن که مادری که به خصوص حامله دار است طرز حیات سالم را پیش برد وای باید کدام شرط ها را رعایت کند، کدام معیارها را باید داند. خب مرحمت پیشنهاد کنید. خب سلامتی این نعمتی بی‌بهاترین می باشد. برای بهتر کردن سلامتی رعایت طرز حیاتی سالم به نهایت ضرور است. طرز حیاتی سالم این از 5 پرینسیپ عبارت است. پرینسیپ اول این استعمال غذای سالم، بعد با ورزش مشغول شدن، ترک عادت‌های بد، آب و تاب دادن بدن و رعایت گیگینی شخصی می باشد. آب و تاب دادن بدن معلم همینجا چی را در نظر دارید؟ مثلا با یگان نمودی ورزش مشغول شود؟ با یگان نمودی ورزش نه، مثلا کمتر حرکت های جسمانی. من در نظر ندارم ورزش های بنیسلی وزنی سبک مثلا شناوری کردن ممکن است؟ برای زن های حامله نه، لیکن برای عموما دیگران همین نمودی ورزش های سبک مثلا مشق پگاهی روزی کمتر آب و تاب میدید بدن را، برای همین هم مشغول شدن. این برای هم زن حامله و دیگران مفید می باشد. و طوری که اگر انسان نسبت سلامتی خود یک مسئولیت حس کند اگر و طرز حیاتی سالم را پیش نماید، این یک اصول ثمره بخش و کم خرج می باشد. و اکثریت عقیده دارند که سلامتی آنها از دختران وابسته است. ولی تحقیقات های گذرانده شده نشان داد که سلامتی تنها 10% از طبیبان وابسته است و 50% از خودی انسان وابستگی کلان دارد. و چطوری که اساسگذاری صلح و وحدت ملیمان پیوسته در سخنرانیشان تاکید میکنند، بنیادگذاری جامعه سالم این نسل سالم به شمار می رود. وقتی که نسلی سالم به وجود می آید، وقتی که مادر سالمی طفل از مادر، غذاگیری مادر وابستگی کلان دارد. کدام غذاها را باید زن استعمال کند تا مرحله حامله دار شوی و در دوره حامله دار شوی؟ توصیه دهید. چیزی که تبش میبردارد دلش میجوید میکشد آن را استعمال کردن گیرد؟ خب بعضی متخصصان عقیده دارند که غذایی که تست تیار و نوشاکی های رنگارنگ این به زنهای حامله ضرر دارد. چنین عقیده دارند. ولی غذاهای طبیعی طوری که ما میدانیم کشوری ما از غذاهای طبیعی بوی است. سبزیجات و میوه‌های که دارای میکرو المنت های بوی می باشند و برای انکشاف سبزش کودک خیلی مهم می باشد. و استفاده عاقلانه غذا، وقتی که مادر عاقلانه غذا را استفاده میبرد، این به افزایش کودک خیلی مهم است. وقتی که مادر از نورسایی غذا تنقصی دارد یا اینکه در محیط چطوری که متخصصان در اینجا قید کردن در محیط ناسازگار زندگی دارد، این باعث تولد گردیدن کودکان نورسیده و کم وزن میگردد. و اینچنین برای مادران ضرور است که ترک عادت‌های بد، یعنی عادت‌های بد گفته
چی رو در نظر داریم البته زنی تاجیک این استعمالی تماکو مشروبات اسپریتی لیکن وقتی که در حالت استعمال نمودنی یعنی ترک نکردنی عادتهای بد نیست و کودک که در بطنشان باشد ضرری بسیار دارد و در جمهوری تاجیکستان یک چند برنامه‌های ملی عملی گردیده ایستاده است از جمله برنامه ملی حفظ صحتی اهالی تا سال 2030 و برنامه ملی تشکل طرز حیات سالم برای سالهای 2022 و 2026 در اساس همین برنامه یعنی مقصدی اساسی برنامه مذکور این بلند برداشتن معرفتی طبی اهالی و به اهمیت نبودن آنها نسبت سلامتی خویش و ترغیب و تشویق طرز حیاتی سالم به شمار می رود. کارمندان مرکزی تشکل طرز حیاتی سالمی ولایت در اساس برنامه پیوسته قریب همه روزه هم گویم خطا نمی کنیم در جماعت ها، در کمیته محله ها، در مکتب و دانشگاه ها و مؤسسات تحصیلات عالی و میانه کسبی با ساکنان با خوانندگان با دانشجویان پیوسته صحبت و واخوری ها میگذرانند و در صحبت و واخوری ها متخصصان دایر به اهمیت گیگینی شخصی انتخاب طرز حیاتی سالم به سلامتی آنها و به نقشه‌گیری حامله‌داری مادرشوی بخوف و سری وقت به قید گذاشتن در منطقه زیستی خودشان مصلحت ها میدن و همچنین کارمندان مرکزی تشکل طرز حیاتی سالم در شهر و ناحیه ها فعالیت برنده از جمله تشکل طرز حیاتی سالم ولایت اصول کاربری را خانه به خانه به راه ماندند که یک جایه با متخصصان خانه به خانه گردش نموده با زنان با بانوان صحبت میگذرانند و دایره همین به نقشه‌گیری حامله‌داری و استعمال غذای سالم هنگام حامله‌داری با آنها مصلحت ها می‌دهند و موادهای اطلاعاتی دسترس می‌کنند. تشکر سلامت باشید. باری هم در همین گونه صحبت ها شما اشتراک کرده بودید؟ در محله شما مثلا همین گونه واخوری ها گذرانده شده است؟ ما در اداره زنها، دخترها، کلینا چیز دیگه بودیم نماینده از زکسخانه آمدگی بودن و فرماندن چیده و در آینده مثلا شوهر کده فرزندان چخی برای کدن میلتر صحبت کردیم با آنها. صحبت ها نتیجه داده است؟ نتیجه داده است. بیشتر اشتراک میکنن در این گونه صحبت ها یا عروسان؟ نه هر دو طرف هم عروسان هم خوشدامن ها. از اویله جیغ میزنیم. مادر از کی وابسته است؟ از محیط همون خانوادگی بیشتر از کی وابسته است به فکر شما؟ از خوشدامن. خوشدامن های ما همه جهت عروسان خود را به فکر شما فهمیده ایستادند. شما یکی از فعالان یکی از کمیته های محله های شهر خودجان هستید. مثلا زن هر گونه حالت را از سر میگذراند. همه ما اینجا زن مادر هستیم و این گونه حالت ها را از سر گذرانندگی هستیم. یک نه یک چند مراتب البته شاید به حالت یک دپرسیا میفراید، شاید مثلا کمتر پای هایش ورم میکنند و حرکت کردن مشکل تر میشود، شاید مثلا دلش چیزی رو میجوید یا تبش چیزی رو میبردارد که اون دریافت اون همون لحظه مثلا غیر امکان است. شاید مثلا کسی رو دیدن نمیخواد این گونه حالت هم شدنش ممکن است. وقتی که شوهر میکنیم نزدیکتر به ما به ما البته این قینا می باشد و یا مادر و یا آنچه مثال با و یا دیدگی پیشروی های زندگی به ما میفهمونن. آخر اون کس در دیگر دور زندگی کرده بودن در نوار هم گفتن که ما دیگر خیلی ما با قوت در پر قوت بودیم، امروزه عروسکان نازک هستند. از سببی که شرایطی ما دورای مونده شرایط دیگر خیلی بود. دیسویتینه ما نسل بچه ما و که دیگه دو جانگینده اکنون جوانی حاضره خیلی سال و بش به نگاه میکند میگن حاضره همه شرایط مهیا برای آنها. شاید بنابر همین هم آنها کمتر ضعیفتر جسمم. مایلش شما چی دیگر اذیت نمیدیم؟ شما چی اندیشه دارید کی باید مادری جوان رو یا اینکه زنی حامله دار رو دستگیری کند تا که واقعا نمک طفلی سالم رو به دست گیرد آینده مادر؟ همه جهت هم در عائله هم بیرون از اون که من اینجا گفتند که شوهرش، دیگری گفتند که خوشدامن، سومی میگویند که واقعا هم خودی زن باید درک کند. بیشتر مثلا شخصا خودی شما عروسانتون رو دستگیری میکردید در این گونه حالت‌های مثلا حامله داری؟ حامله داری این بیماری نیست گفته ایستاده ایم. درست این حامله داری همه
ایجاداتی خدا داد نسلی که تولد میکند این خدا داد از اینو گپ زدن هم شوهر و بانوان خودشون حامله داری زناشون سونی بسیارتر قینو خوشدامن ها اگر خوشدامن ها و زنی حامله دار کلنی خودشون همراه میبینم و تو گفتی اینو با این تو علمشان و خاندان کدی دست پا میخورن لیکن خوشدامن ها اگر از پی همون کلین پاشه های خودشون شون اگر البته گفتی شما با این نسل نوزادی همون ها آینده اولادی همون ها نامداری همون خاندانی نسل میبرداشتگی همون ها نیوره ایوره چیوره من فوای پدری منم 92 ساله پموی سین سالی بردوام دیدن همون ها هم گپ میزدن که بسیارتر اول خودی سلامتی همین حامله داری از خودی هم فرزند و هم خودی زن هم خوشدامن ها اگر خوشدامن ها من پدرم بزرگوار بودن و روشان شد باشد میگفتن که همین تاجیکستانی مانند چی بسیار ترمیوه سبزوات کبودی یا خودی همین مو 5 خواهر یک دادر روی مگر خودشون الکه ارگنزود میکردن مادرم میگفتن که همین کبودی هایی که بسیارتر کلیم پاشد بیتون حوزه ارگنزود تشکیل میکنیم سامبوسه ها 7 خیل الاف شود این گپی اویایی مو هم تو گوید 7 خیل الاف خودی همین سامبوسه با این روغنای بومزی این زمانه وای بسیارتر موخای روغنی گوشت گوسفند کار میفرماییم گوشت گوسفند و روغنی دنبه رو میخورند عروسان جوان میخورند نمیخورند نه حاضر نمیخورند اینو ببینید بدون بر همین هم شاید کم قوت هستند انا اسمی سبب اینو ببینید که پدری مو وای کردن عادت کردگی بیکور با نودش به برومده یک بار حسون گرفتن یکمش حاضر مویم حرکت میکنیم که همون روغنی اومیخته کردگی یا روغنی دو کمتر باشتم اندازیم که هموها نمیفهمن معلومه که اندازه چه روزی هستید با همین گفته ها یعنی درست دختر بودیم پدر و مادرمو گفتینو که گوسفند کشته روغنی دنبه گوشتی گوسفند میخوردیم حاضر من جانوی من بوش به بینیروس میکنن نمیخورم تجربه خودم من 5 نفر تولد کردگی چون که همراه من قاینو بابام خدا رحمتی زنه که ناز بودن بیخواست از کار بیان اگر یک چیز می آوردم بیخواست که و گفتی اینو که سامبوسه بیخواست آقای با مزه کده می دادم البته ما می خوریم حوزی تر میوه بله ویتامین نو ویتامین های طبیعی تاجیکستانی مو اسمی بوی فهمت تشکر سلامت باشد خوب مرحمت پیشنهاد شما برای اون که مادر طفل سالم را به دست گیرد کدام شرط و شرایط را برای وی مهیا کنیم گفتند که پاشو بر این مناسبت کند گفتند که نوی بیمار نیست باید که حالتی مقرری باشد با کدام از اینها تکیه میکنید با کدام از این اندیشه من به اون تکیه میکنم که حامله داری این بیماری نیست بله باید تمام عائله مسئولیت خودش رو حس کند اون عائله که در اون عائله کلین خانواده و حامله دار هستند همشون مسئولیت خودشون رو حس کنند باید در نزد خودشون عهدهداری مانند که همین فرزند تولد میشدگی صحت سلامت یکمش این که به دنیا آماید و آینده و این هموها شود برای همین من باز از طرفی نه فقط عائله وها باز از طرفی دخترانی عائلوی التماس میکنم که همشیره های وها در آن وقتی که همین فهمن که همون عائله و کلین نو شد کلین نو آمد در عائله من همچون محله آدم محله گپ میزدم اگر همین در همسایه ها کلین بیاد اگر کلین دار شوند هموها و کارهای فهماندهی کردن در کار کدام مرکز سلامتی شهر خوجند شما هم مرکزی سلامتی یک به هم مرکزی سلامتی و به دو و اهالی من بسیار از تریتوری کلان همون به و هر دوشنبه و سه هستیم رابطه کاری داریم در علاقه و ها هستیم بسیاری و ها کدی کار میکنیم هموها کدی دخترها کدی همون به میخواهم که هموها آمده خبر گیرن که همین عائله و مهمانی نو آمد کلین نو آمد لیکن این مینوسش هم هایی که این به بعضی قیناها و دیگه خیلی نگاه میکنن که значит این کلمات سه عیبش بوده است که
уже духтур омад инҳо фаҳмид мегӯяд не замона тараққӣ карда истодааст ҳамун ба мо бояд бо қайноҳо ҳамон оилаҳо бисёртар кор кардан мо дар кор ташаккур саломат бошед ҳамин модар чӣ мегуфта бошанд модари азиз ҳозир арӯсон барои чӣ ба фикри шумо аксарияти тифле ки таваллуд мекунанд камтар гирёнчак асабӣ аст ин бо айби кӣ ба фикри шумо худи ҳамон арӯсакони ҷавон гунаҳкор ҳастанд ё ягон нафари дигар не ҷавоно қадарам гунаҳкор не ҳама вақт ҷавоно гунаҳкор кардана мумкин не ин ҳам аз тарафи оила калонсолтар мисол кун ман худам насиҳати бисёре мекунам ҳамин хел кун аз тарафи калонсолоям мисол ман худман мисол мегирам чапак аз ду тараф мегуфтанд модарои моҳо ё ин ки хушноманам набера келин доред не набера келин арӯс доред дар хона келино ҳастанд тарафгири онҳо ҳастед шумо бахусус дар давраи ҳомиладорӣ чӣ хел муносибат мекардед ҳамчун хушномад ман то ҳолия не фақат вақтое набаяши дуҷонеша не ҳозира ман апои ҳамоҳо чуа гӯё чӣ мегӯн ояндаи моҳо мемондагии мерос ин аз келин иборат ки моҳо мана набераю абераю аз ҳамиҳо вай мешад ку пайдо мешад барои ҳамин ман муносибатам бо ҳамроҳи келин ман астоям вай намекунам келин آفرین تشکر سلامت باشید معلمای عزیز خب در باره همین حامله‌داری یکم و نوبتی گپ زدنی هستم شما علاوه دارید معلم مرحمت علاوه کردنی بودم اویدی مسئله کارهای فهماندهی گرزاندن البته این چیز در کار لازم لیکن در خودی همون اویله یک مدنیتی معین یک اینتو تحمل و یک فهمیدن و یک یکدیگر دستگیری کردن بودنش در کار این یک اگر همین چیز باشد اویله با من همین یک فضای پسیخولوژی میگویم همین فضای سالم پسیخولوژی باشد اگر هم اویله با کاری فهماندگی در کار نی باور کنید که اگر اویله ناسالم باشد 100 تا کاری فهماندگی تون دوپور برای همین خودی اویله ها باید همین چیزا تام گیرند گوییم یعنی عادی کرده گوییم اگر همین چیزا خودشون درک کنن که رحمت من اینجا کنایم گفتن اوای اویندی منو شما کو دختر دادیم پناهش به خدا کلین نامی مویا فامیل مویا همون اویلی مویا همون کلین میبرد اون طرفش با همون با خوب میشد که خودی همون اویله ها با یک فضایی همون فهمیش همون کلینه احتیاط کردن ها درست حامله داری این بیماری نی لیکن حالت عادی هم نیدیه برای چی بینید بازم میگم ما یک همین مدنیتی جدو بوی داریم ده میگوین که سرتاریک شده است یک بار همین مفهومی همین کلمه سرتاریک برایتون آدمی سرش تاریک نه اونقدر سالم گفتگی گپ دیه یک چیزو دلش میکشد یک بهو به حواسش میبیوده بتون سرتاریک ده اگر همین اویله به همین حالت فهمن همین حالت قبول کنن همین حالت به تحمل کنند اگر بعد وای بچه الان سالم به دنیا میبیادو بخورسندی منو شما بله درست تشکر حامله‌داری اول رو برای چی اینقدر سخت احتیاط میکنند مگر حامله‌داری اول از دوم و سومش باز یکون فرقیت داره البته حامله‌داری یکم این تجربه اول اولی زن تیار نی به این و بنابراین تشکیلات عمومی جهانی تندرستی به ما توصیه می‌دهد که باید حامله‌داری اول از سن 20 سالگی به نقشه گرفته شود یعنی اولی عصبی زنی یاش تا 20 ساله اولی این قدرم تیار نی برای برداشتن حامله‌داری و باز توصیه می‌دهد که حامله‌داری باید از 20 ساله تا 35 ساله به نقشه گرفته شود که
пас аз 35 солагӣ низ зан аллакай ҳар хел бемориҳо гирифтор мешавад ва бинобар ин ҳомиладорӣ ва таваллуд ба ҳар хел оризаҳо дучор шуданаш мумкин аст. Яъне масалан ҳомиладории дер баъд аз синни 35 солагӣ, масалан 40 солагӣ боз хавфу хатарҳои худро ҳам дорад. Ин зан ба гурӯҳи хавф дохил шуданаш мумкин аст. ҳамин хел боз як тавсияе ки ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ пешниҳод мекунад, ин риоя кардани фосилаи байни таваллуд. Яъне пас аз таваллуди кӯдак бояд зан то 3 сола фосилае нигоҳ дорад ки то он ғизою он энергия ки дар давоми ҳомиладорӣ, таваллуд, сина маконӣ аз организми ӯ рафт, бояд барқарор шавад. Ва кӯдаке ки таваллуд мешавад, бояд меҳру муҳаббати модарашро ҳис кунад. Агар мо яке аз проблемаҳое ки ҳозир ҳаст дар соҳаи мо, ин риоя накардани фосила барои нарафтани шавҳарошон ба хизмати ҳарбӣ. Мутаассифона ин ҳолат ҳаст. Хуб, ин ҳолатро бояд бартараф кард албатта ва боз ҳам тавсияҳои шумоён ба модароне ки оянда ҳомиладор шудани ҳастанд ё занҳое ки ҳомиладор ҳастанд, чӣ хел боз қоидаву шарту хуб меъёрҳо ҳаст ки онҳо бояд дар давраи ҳомиладорӣ ё ҳатто то ин давра риоя кунанд? Ба фикри шумо марҳамат. вақти 9 маҳагинда бояд ки модар худаша нағз нигоҳ дораду грипп нашавад. Грипп мо ой мекунем ки ҳичи не, чизе авай вирус мегузарад, авай вирус плацента ба медарад и именно организми бача ба мезанад. Барои ҳамин илтимос модаро ҳамин ҳаракат кунтон ки вақти ҳамин ҳомиладорӣ ба грипп нашавид. фаҳмод, ташаккур. боз чӣ хел қоидаҳо ҳаст ки дар давраи ҳомиладорӣ бояд биёяд? Ки ҳамин ҳомиладор шудани нақшава доранд. Хай мо медонем ки баъд аз никоҳ шудан албатта зан ҳомиладор мешавад. Вақте ки ин якум ҳомиладорӣ. Вақте ки ҳомиладориҳои такрорӣ мешавад, бояд ки онҳо бо 3 маҳ пеш аз ҳомиладорӣ бо ҳамун ҳабҳои ки камхунӣ, пешгирии бемориҳои асаб духтур ба муроҷиат карда ба табиби оилӣ баъд сони нақшава гиранд ҳамин таваллуд кардана. Як бора ҳомила албатта духтарчаҳое ки аз синни 15 сола боло, мо онҳоро алка тайёр кардана модакор ба давраи ҳомиладоршавӣ. Ин ҳамчун шавҳар дода пеш аз шавҳар кардан ва мо тайёр карданамо не дар кор не. Мо бояд ки ҳамин занҳое ки ҳомиладор мешаванд ҳамин бекорба синни ҳамин 15-49 синни давраи репродуктивни возраст ёки синни қобили таваллуд намегӯем. Бояд ки ҳамин давраи ҳомиладорӣ ва не мо пеш аз ҳомиладорӣ ва духтарчаҳо ки кор кардана барои ин чо карданда кор. Духтарчаҳоро мо ҳар якта мактабое ки минтақаҳои тобии маркази мо ҷойгиранд, мо аз табиби табибон, акушер-гинекологон, аз табиби оилавии табибон рафта ҳар маҳ вай мегузорем, лексияҳо мегузорем, суҳбатҳо мегузаронем. Ҳангоми ҳамин суҳбатҳо мо аз директор аз мактаб хоҳиш мекунем ки як аудитория духтарчаҳои ҳамин синни наврасиёе ғум кунтон мегӯему давраи ҳамин аз тарафи табибони оила, аз тарафи табибони мактабо мо бо онҳо суҳбат дар бораи гигиена, дар бораи ғизо, дар бораи балоғатрасӣ, бо як бисёр суҳбатҳои дар бораи темаҳои муфид гапзанон мекунем ва аз ҳамин возраст, аз ҳамин синни 15 солагӣ ёки 14-15 солагӣ ҳар якта модар, ҳар якта хоҳар ёки модар бояд ки ҳамин моҳияти ҳамин духтарчава ҳамин гигиенаи шахсиро фаҳмонад. Ба ҳамин ҳар якта духтарча тартиби интизоми ҳамин духтарчигиша бояд ки дар оила уже риоя кунад албатта ва ҳар якта зане ки ҳамин нақша гирифтани ҳомиладориро ба нақша мегирад, мо ба онҳо ба хушдоманҳои онҳо тавсия додани ки вақте ки ҳамин нақшагирии оилави онҳо вай мекунанд, ҳамин ба амал мебаранд, албатта бе табиби оилавӣ ҳамин нақшаро нагиранд, чунки аз тарафи табиби оила маслиҳатҳои муфид дода мешавад ва вақте ки зан худо нигоҳ дорад ягон бемориҳои ғайри ҷинсӣ ёки ғайри экстрагениталӣ доранд, бояд ки ваҳоро муолиҷа кунад. Бемориҳои музмин дорад. ҳозир аз сабаби ки чӣ хел ино мутахассис гуфтанд, баъд аз ҳамин марҳилаи ковид
نه تنها تمامی مردها و زنها، خصوصا زنهای قابل تولد سلامتیشان بسیار هم وای شدگی، کاهش یافتگی، این هم گرمنال فونی زن و بسیار عذاب کشیده شده است. کلسیم فسفر обмен میگیم که برای زن یکی اساسی و نشاندادها می باشد و کاهش یافتگی. عموما همین باز قاینوها یا که خوشدامنها توصیه دادنم که در کار که وقتی که همین زن حامله دار می شود، البته همه می داند که یگون تا زن به یگون خیل چخگم نه مهر آسان کار نمیگذارد. البته پیش بود هست و این به باز میموند. همین وقتی که همین زن اوقات میکند، همین بوی همون اوقات به وای میشد، نباید که وای همون اوقات بو مجبور کده همون اوله و خورونان یا که یگون خیلی خورسندی کننده یگون چیزای به پیشنهاد کردم، یگون دلش برداشتم. هر یک زن وقتی که بطنش به همین حامله داری پیدا میشد، اثر همون گذشتگی یگون خورسندی میخواد. همین مایده چه باشدم ذره کی باشد ونیمانی خودش به میخواد. همین خورسندی همو وای نکنتون دریغ نداریتون همو هم خورسندی هم یک گچه چیز کدی همو زنی حامله دار خورسند میشد، هم با بخشیتون هم خورسندی یگون وای هم گون کسمی چیز نمیخواد، یگون از عثمان ستاره بیار نمیگوید. من هم یک پیشنهاد داشتم برای اون که طبیبی اویلوی میگوییم. این باید چقدر همدیگر فهمی و چقدر باوری مابین همین اویله با طبیبی اویلوی باید باشد که وقتی که کلینی نو گفتیم که به خانه می آید، خوشدامن و یا دیگر اعضای خانواده خودشان باید طبیب اویلوی را دعوت کنند که بیاید من اینجا زن پشینانند، شوهرش شینانند، تا با آنها صحبت گذارانند با آنها با مقصدی بلند برداشتن سطح و صفتی و شعور و معرفتناکی طبی اهالی. ما باید اول صفت و سطح دانش و معرفتناکی خود کارمندان طب را بلند برداشت نمود در کار است. ما باید که دکتران از بالای کارمندان میانه طب کاربری کنیم. وقتی که آنها می رود گردش حولگی پروست رفته خبر گرفتن نه و یا کدام مقصد که اونجا می روند، با این اوله چی مشورت گذارونند، با کدام نیت به خانه اینها آمدگان، آنها باید خودشان دانند. بنابر همین در این ساحه هم اهمیت خوب بسیار دادن لازم است. تشکر. با همه شمایان البته تشکر و سپاس برای اشتراکتان در برنامه امروز، برای بیان اندیشه، پیشنهادهای خیلی جالب و سازنده. چون در اکثریت برنامه‌هایی که در انامین استودیو ما موضوعها رو مطرح میکنیم، برنامه‌های ما همیشگی باز سری مسئله تربیه و میگویند که تربیه از بطن مادر آغاز می شود. بنابر همین ما تصمیم گرفتیم که موضوع امروزه رو مطرح نماییم که تا کدام اندازه خب همین باب حامله داری در ادامه حیات هر یک طفل و بعدن انسان و نسل در مجموع خیلی و خیلی مهم و اهمیت خاصه دارد که ما همه کسا همگان باید که توجه کنیم به همین سمت. و البته طبیعی است که مادر 9 ماه کودک را در بطنش پرورش میکند. طفل همه چیزی را که در اطراف مادرش روی میدهد میفهمد، احساس میکند. بنابراین مرحله آمادگی به حامله داری و دوره حامله داری خیلی و خیلی مهم است. اگر خواهید که فرزند شما سالم به دنیا آید و نام و اولاد شما را ادامه بخشد، قاعده و معیار و شرط هایی که امروز در این برنامه بیان شد رعایت نماید، از منفعت خالی نیست. باقی خلاصه رو خود شما برارید. مادر طفل سالم سلامت باش. خیر.